District ki KHONGJOM da LEIBA Dr. Pratita Charitable Hospital&Research Institute Lingkhatkhibagi Anisuba Foundation Day ngasi Pangthokhre ngasi ki thoram aduda Dr. Pratita Charitable Trust ki Chairman Marangthem Hamanta KHONGJOM dagi retired Headmaster L Shyamo TH Kunjakeshwar Sapam dagi MSPD Shell ki retired DCM L Selungba Langathel dagi retired Headmaster SS Gopeshwar M Munal Tentha dagi ATMA ki retired Director and Ingobi amadi Wangjing Tentha A Sigi ex Pradhan Taramathoina Das member Singoina Saryaki, Tharamaduga Mari Lenina Dr. Pratita Charitable Hospital and Research Institute ki Managing Director Dr. Monica Marangthemna Haikibada, Maki Apopi Dr. Pratita Rimsta Professor Oina Lading Kumjali Singani Kunmathoigi, January Tarada Lambi Kudong Tiba Thodok Amada Laikidabani, Mama Buning Singba Oina Dr. Pratita Charitable Trust Linkhatuna, Mamagi Mapok Numid, September Kunmapon Buning Singduna Kumjali Singani Kunhumdoigi September Kunma Pandagi Hospital asi mathau tauba haukibani haki Hospital asida OPD diagnostic facilities physiotherapy pharmacy amadi hospital asina relief camp yauna mafam kaya da chatuna free medical camp tarataruk lom pangthoktuna miyam da kanaba kayamarum su fangankre hari lonina thoramadu Dr. Pratita Memorial Award 2025 ki oina mathauda purning changba staff ahum laboratory technician Zina Ningombam da excellence in service staff nurse Yaifabi Sagol Semda employee of the year amadi manager Naurem Napoleon da chairman award for service pidunikai khumnaba utki tungda Wangjing Tentha Assembly constituency gi manungda leiba kosemda loba exam da mai paklakpagi damak khangatlaba Mahairoi mangada Dr. Pratita Meritorious Award 2025 piduna puning thakotki Hal ini kita bermatung kui jana, hingga berjadi ni bagi pensiunan thongna lijen, udua ka, saya itu maki ikan Kanada thak ni tenggi manungga, asubumba Dr. Pratita Charitable Trust se maski tan kumat hoi 2021 da thak ni keteng jalan pa adai da Indian Trust Act 1882 di matung dari satu bani. Adina si hospital na se dikhalaga mayam kan na binamukta sabat pamna bohne bani free medical camp apong free misatuna tarat rol camp si Pangthokhre hospital na sigi nungki wei bawa khalon di kungamda leiba lam satna dai bana kamse da ka ajna de ko khasik tan wala se mate pangana ba makhoi bore jabani adu leina hospital ha se nara khatta hospital chak natta Nadi ni tu, kerana nadi tu ke, hai dana cepat ya bakti ubah hospital nama uhimba, hai batu ke wakil ni, itu kalau ini na, tunggu kali ba, mai asinda hospital asinda nana, asyik ubah Dr. Pratita Charitable Trust ki pandam di, mai ruis yang berpuni sobat pa, leterai jadi socio-ekonomi ki, dia mempunyai ba, adu balik kepada anda, ini yang kita semai terjadi.